Hello Sobide, welcome back to Eimi THUSIM. Tony hin Pathen Vantil ho umdan. Explain chomcha ihin ngai komkit diwa his in. Abula pa da China chom in ngai latin team na kan negi. Khang loi la ya patin tu khang gen mi tampit. Van sol cha hi lo le. Vantil ho na ta sanon. Chole chi Vantil ho hi minza chum na sau be. A hi le hitapong chum. Bible ahin. Vantil thum hi akimin pha adan. Akimo. Iche kimin pa at mo chu a hile. Michael Vantil, Prince of Angel a hilole. Vantil tel a leng cha. Anina Gabriel Vantil, Tupule apang, Messenger Vantil, a hilole a todo pa le. Lungsit happy na ne Vantil. Yin zong ki hen chule. Ichi Vantil hi, Bible head gil na ne hole. Kolchin na ne hon, nume hiding in atasal ven hi. Aban le Lucifer Satan ama hi Vantil ki son sa. Fallen angel tin aki in hi. Ahin Bible ahin Vantil hizat chat awmeti wangchu. Aki seipu ahin Hebrew 12:22 sungachun. Vantil asang omdan aki sesin hi. Zuban le Revelation bunga chang som ka sunga jongchun. Zat sang som zat tamta sang zat ahin dano aki sekin hi. Aban kit le Old Testament hian New Testament hele Bible sunga Vantil hi. Vel zanil som kule ve akimin pa in hi. Ahin Vantil asang in umzangle. Vantil so mo tutem khat anangai komote. Akhat na seraphim. Seraphim kiti min hi. Hebrew bawa serafa kona kilado hichu. May kung pa hilole. May pati na. Ahin. Chule iti Vantil hohin Pathen laltuna. Aveng bidun. May kung Vantil tinchong akehe. Azay chu amo hin Pathen lungsit na chu may kung tabang abet sa uhi. Chuli amo hi tilsim masadanin zong akisiye. Bible la Isaiah bungup chang ni sunga ki mudong zuin ichi seraphim Vantil hohin. Sagup anezin athani hin amay aselin athani kitmahin akeng pa aselin athani hi len in anayin. Chule hichi seraphim Vantil hohin. Ating chung nung pen Pathen LOUPI zing tehen ativin. Pathen awa choy da no akimukinin hi. Anina cherubim. Cherubim kiti ho hi Vantil zarkhat ma hivit. Amo hi Bible Old Testament sunga som ku ve ekimin poin hi. Chule Bible akimudong zugin ichi Vantil ho hi. Vantil than hi na banon. Amay li anayun. Icho chu bong chal KP ba kai. Muvan laile mehi mel putli mahi. Chule ichi mai put mel ho hin lengpa ahi na zat chomche ti chu lengpa thanaina power lalna majesty le achi ina intelligent avet sa hi abon le hi cherubim ho hi Pathen umna veng bit apang le Pathen tilsim zo si chingtu mapang ai ki na hi Bible ki modung zo hin ichi cherubim Vantil ho hin ama sa pena idan hon nga apan da na chu aki mo na hi Chule Ezekiel le kabuachun Pathen laltong na veng bit le tu cha apan dano akimukinin na hi. Chule amho hin mihim tel a athagaw mi hi na akhan do sa akinu na hi. Christian sa kuwa kimudong zuin cherubim ho hi Pathen va choy jing le Vantil la a alin loi khana akikinu na hi. Chule ichi Vantil ho hi vana agilo balu thelo na cheng hi betin akisiye. Abang kom le cherubim ho hi Vantil zat chom seraphim ho to ahung kon khom danin asay zibin ahin ay pichu hitale abo na ba agilo bawan kam alu na kona veng do Pathen sol cha Vantil ho chu a hiche uve Bible Genesis bung thum chang som ni lili sungahin cherubim Vantil ho akimin pha dan akimu in hi chole First King, First Chronicle, First Samuel, Second King, Second Chronicle, Second Samuel, Exodus le Ezekiel sunga hawa hi ifet le well tampi akimin pai hi. Chule Revelation bungli sunga chun itse iten akimin pai na hi. Aban le cherubim Vantil ho hi. Ophanil, Rickbell, Japhil chule Satan zong hi amola khat ana hi na hi. Chule ehon cherubim hi chapang Vantil thanay dana igel wangwen ata tayan agim neithin agitang thes ing na hi athum na Michael Vantil hilole
Archangel Michael tia zong ki he Vantil hi Vantil la alam kaitin Judaism Christian Islam le behid sakhu hon ata sam khat chu hi chule echi Michael Vantil hi asele phaka lagau gal sar khat chu hi na banin ama hi di ta tutana gal sana gal zo sing Vantil le tidam lo te zandam the Vantil chuban zomin hobung veng tu Vantil zo ai kin hi Michael Vantil hin dragon ahilo la satan diabol akisat pising dan le Bible achi sala hungthung ting hoa om didan su akimuna banin ama hin chamzam le punlap achai dan lim ho akimuzin hi athang pin Michael Vantil hin galvan thing set ti chu lumle pho akivona chamzam akichaya Byzantine galam kai ho te bonga akisim zin hi chole Catholic chondan kizina chun Michael hi hobung veng tuk le satan kal san hetin athu pisa le zengon hi chule thi kon hwa zong mihim aki thopin aki seye Archangel kiti Vantil khozo silam kai people le Pathen sipai silam kai hi tin zong aki sun kinin chuban zom le Michael hi Old Testament apanin Christian ten ki hilman anamang jivin hi hal 1886 komchun Pope Leo 18 sang phunga prayer to Saint Michael ti chu Michael anga tauna anamangin ichu pop John Paulin so 1994 kuma pulut na hin nei kinin hi tun Bible sunga Michael Vantil kimin phana ho phabe anabe khomte Daniel bungsom chang som la thum sunga ki modong sugin Michael Vantil Gabriel Vantil aki tho kom hunda aki mon hi chule Daniel bungsom chang som ni la sunga Danielin aveng tuble apan piding Michael aneitan ase ikimukinin hi amban le Daniel bungsom lani changkat sunga Michael Vantil ahung kila adidan akimukinin hi chale zut bungko sunga Michael thupabe akimukinin aban le Revelation bungsom lani changsegi sunga Michael le Vantil danghom dragon hinsa diudan akimukinin hi alina Raphael Vantil Raphael hi Vantil zalam kai thumola khada hi dan Bible akimon chuban zomin tobit le khabu to inok le khabua akimin phal khidin chile khabu te ne hi third 2nd century BCE khamlaya isun hi dan akisul do kidin hi chule Raphael ki timet hi Pathen nazandami hidole pathina kuna damna tina ahina ban zomin Raphael hi mizendam mihil kai ahilo le akilo thira ho la thim chule mihim le Pathen ki ka apalaya pang ai kin hi aban le torbik bungsomani chang som nga sunga ki modu zuin Raphael Vantil hi Pathen Vantil bi puisegi hola khat ahi dan song akimukin hi chule Raphael hi kholjin mi ho mit cho ho nar so loli ai thip nei ho dam doi lang bui pi ho dinga lamhil phata zo ai kin hi nubia chun ama hi leng ho veng tu ma pandan zo akimukin chule inok le khabu achun Raphael hin Vantil kilo tol kum ho leisin hung kum tha zo achun leisin hi asudamin abu si su thingin anapange tin zo akimukin hi chule Raphael Vantil hin mol khat achoi a hi lo le nga achoi danin lim ikisim do zin hi Western Christian hobung tampi in September 2019 le Raphael Vantil gel do singma anne khomna anane sibin chule Michael the Gabriel Vantil so anman thapi zibin hi Raphael Vantil wang hi Bible akimin pa na akimu ahin John bunga changni suwa akimin pa bedside tuikul ngcho zi Vantil ko Raphael Vantil hitin akisizin hi angana Gabriel Vantil hi Jesu pina thupulia na panchu ihitso ke dio hi na panin lengkhom na ho zon ina sizibin hi aban hichi Gabriel mit hi Pathen mi pa man of God ahilole Pathen hatna strength of God ina hi chuban le Gabriel Vantil hi eho Christian deses in hedu hilogin Islam ho le khabu wa zong Jesu pin ding ana seidan akimu chule Muslim te ta sando zuin ichi Gabriel Vantil hi Pathen le Prophet Muhammad ki ka walaya ana panga Quran le khabu aki sun thu ho ku ana hildan in save chule Muslim ho hin
zebril na tivin hi aban le muslim te hin vantil ata sandana hi agup chan na in na koizun hi chule gabriel vantil hi pathin vantil order ko hola gate nen apangin hi gabriel hi daniel bungit chang som lukup sunga akimin pha ma sa pene abanin lok bungkhat chang som luku sunga zakaria anga akila akimukinin aban kin lok bungkhat chang som ni lukup sunga jesu pinde ana seidan akimukinin hi chole bible thupule messenger apang gabriel se akimin pha jain zohon ko ma thupun ga bol vantil khu gabriel hedegen ta sunalin taw me chole revelation bungkhat chang ka sunga ko iwelle itin akimona hi thila hung so wa ding ho asu te het sa dinga pathenin jesu krista apia avantil asola asu zon hinga het sa jesu krista to punchu a hi tin akimon chukitle vantil gabriel hi jwa chimle samson nu ko ma zo akila da akimukin hi agopna uriel vantil christianity sakua pathin vantil bi pusagi hola uriel vantil hin jahon baptist ki thana kun hu dole veng pina pannasata nala dan akimon ichi uriel vantil hin jahon le nu elizabeth hi Egypt gam laga anapuin ahoi do ina hi ichi hi Leonardo da Vinci milim sim thimpanzo Virgin of the Rocktin libna sim den hi chokit le uriel kiti mit hi Hebrew kona or kiti thusing ti chu va light le lt chu pathin he chu light of god pathin va ahilo la pathin me va ti na hi ahin uriel vantil wang hi bible akimin pha po na hi asagina suriel vantil suriel ahilo le serial kiti hi judaik chondan khandan do zuin ichi vantil ho hin milam hil guidance sudam na healing death thina le aga sudona fertility to kimanna anei hi mi abangen amo hi angel of spring le thina vantil pha benevolent angel of death hitin asayuvin so le mi abangen asaydanin hichi surel vantil hin ni khuchai ni le pakai jisul avantil te mithing thenga ahung ni ti hole hichi surel vantil hin sumkon hin mo ting hitin asayjun hi chule Saint John Chrysostom kitipon Constantinople muna o in khat surel minin asain hichi ho in muna chun phat se le thilkidang tampi ana so si ativin hi agitna Raguel vantil Raguel hi vantil pipu sagila kharahi amin Raguel kiti hi god soul pastor ti chu pathenin hamhingdum la a athat sa ding ti na hi chole Raguel vantil hi vantil tulkum le vantil kiloho vetu ma pa hi na pansomen pathin tupi nit lo le ho khel ho chunga tutan bai ho ma pa nga lagaw bu ho le vantil kiloho medi la koya god na pia pang vantil chu hi chole Raguel chun Suriel le salathil koma adam le vi chu molchung sanga pona aga puisu din thupi enaniyetin adam le eve le khapu masapena chu akimona hi chuban le letter of jacob le khabu chu jacomin kalbi chung chang thu a hel thing theina dinga Raguel vantilin a hil jitan chu akimukin hi chuban zomin leper juratas kiti thipsa kona honorius in nazi le khapu chu Serial vantil thup web so anasunin hi aban le inok le khabu bung som ni le thuma chun Raguel hi vantil pipu hi na akipe dan chu akimukinin hi ahin Raguel hi bible akimin follows in ata hamsim thuham ahilo le judai data san mai hamba akichen po na hi akona Ramel vantil hi vantil hola vision di tamu patin zo akhian chule ichi vantil hin mihimte aphalam ge ho ma thena din a he themes azin hi chule Ramel vantil hi vantil tulkum hola khara hi dan inok le khabu chun kemon chule ichi akimodung sui chun ama hi pathen dona mihim no mei te chunga chon sit gi lowball vantil tulkum somni hola khara hi tin akisunin chule amu akod hin ne film kiti million ho hum do hi tin song akimuki nen hi
Ramel kiti tu chang hi Hebrew paw akona ra M ti chu kol phe le L ti chu Pathen kol phe hi lo le God thunder ti na hi a hin hi chi Ramel Vantil zo hi Bible akimin phana khatsa akimukit pon hi asom na Lucifer kiti hi thau mei wa dompa ai lo le wa noi wa ti na hin chule Latin pa wa Bible kisum Roman Catholic hon aman jiu Vulgate Bible ki modong suyin Venus planet zodiac sign chule Aurora ni thangkai vet sanan amang na hi chu job bung som la khat chang som la sagi job bung som thum la git chang som thum la ni sam bung zakhat la sko chang thum so chum akimo na hi chi ban zomin Isaiah bung som la li chang som la ni suwa ki modong zui kinin Babylon leng pa te ka nan zo akimang zin hi chule hi Christian hi na dong zuya gao phalo te chapa bet sa nain akimang zin hi chukit le Lucifer hi sun lai a si hi lo le sing val party chu morning star tin zong a khekin hi heading khat chu Lucifer hi Pathen Vantil thupi loi ta khat an hi wangin Pathen sanga le na chung nun ting anako jia sot la no ma Satan ti ang kilin sai tai ibong hin mi hin te zong le ding ha ting chung nun ting idei val ting le kam sung nam suwa buina ang umji na hi a hi le hi chan hin chai u hin hi chi video ka hin boi pit a hin an alu le zingin chuan chamin ka bui zi val ze a hi na bok ka hin bol do zo ta pun hi zong le apan long le hi chi sanga hoi so le phazo a hi ka hin bol ki ding hi ze hi chi video hain sei khil bol khil on le anake thim to tin pal ananga ha ching ti abon le hi chi video ka hin sip la thule la ho english a ko na e ba ba hin LEDOH pi le e hin KITHOPI go sang KAIPU hin nunga mar tha hin chule gin media chunga ki PATHU sang ta ka hin phonge chukil le lungsi ten viewer hon ka zol pa gin media channel hi subscribe ana bol pi ulte tin tem na kai nei ama hin educational thulam pang a hin se je hin he je chu description a link jong ka hin coin lungsi ten ana visit utin subscribe ana bol ulte tin tem na kai nei a hi le chanin video cho ke chai tan abula pa achai na ge na hin vet chen ki PATHU sang ta ka hin phogen aban mo le thriller mystery le hil na thei to sim khat job sim somnil thum ki te THUSIM khat so pi James to English movie a kunin ka hin LEDOH honen is chu in ngai kom ki do hi zen like share the subscribe bol pumin ananga je mate